Kamunang iti mo bisusuay katapurimana toriri mo dato sinduala kada katomo haruson lihon haruson lihon no gitambalut Yesus kasasarit korongo mamodumi ay soko irat sinunong kadang ketobo Yesus nason dihon harmaso takong sanggulan kosurot ako dinangaantakan korun ginaw ilpong sara kada katomo haro ison lihon haro son lihon lo gitambalut Yesus kasasarit korongo mamoduli ay soko irad sinunong lang kadang kotomo Yesus nason lihon harong son lihon no gitambalut Yesus kasasarit korongo mamoduli ay soko irad sinunong daw kadang kotomo Yesus nason lihon ay soko irad sinunong daw kadang kotomo Yesus nason lihon kada kotomo sandino di Yesus. Anong misisa ta ka isong samaya kinurahingan isong kanyang sorga konsiko dot kasoban ng bayno kanong kaguyahid magyampad iswang gat kaysisan numin suswabiti konsiko pangahakan nu konsiko sukadung nu nagi kampayan nu maya dot kaysisan dahay konsiko dot insana ni makikinangaw tu kanong kadaw dot mga nutimpo dot magyampad iswang gat kaysisan dahay sumabang kasoban bayno pinasambayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Senong kasaban kumadati din sanan konsiko kumad pantaman kinarohingan kumadati itu bayno 10 hari bulan 10 hari bulan bay lagi 10 hari bulan nga kanu tako dat kapagyampay iswang dat kay sisan dati dak soban bayno agaya nagit konsikahan tako kinarahingan tu manha kasari padati dat peluang kasiwatan dat magyampay iswang kapasyon dat soban bayno haratarwol haroy tamparurwol nga piagalon na po itong parurulom ipinuhobohom tok mikosado nagi kaswaban na ba no tulo na pa panambarasan dati nga laid wago
isay lalaid nunu hilat laid mantad ko tadaw do bayno konihab song konihab inapahit ucapan dati nga nuri selamat hari ibu ki osonong tadaw tina kumadit o tina ngay tidak kira tina dit bakal tina itina teko induo na kay na ay osonong tadaw tina kumada ko insanan ikasiwatan iti nga mantad ko ilo panambarasan dati mandi dati poin semoko iti tadaw tina tu ay say pelajaran natin tadaw tina gi hata ko po katilambo sila pelajaran mahanta ko po gugulyo o pasal tina pay ukuro hitit karahit pasal tina isuang na pod Keluaran 20 kada ako natango birukit nakatampo na rin Keluaran 20 ayat 12 minoboros huramato na do kayo tapa do kayo tina do kayo moy dat anaruh dat surupu nu dahilat tanah dit pinataha ko kinarahingan kuma do kayo hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu agumu nalo mu iso 2 talu 4 5 ayahmu ibumu umurmu Allahmu kepadamu kemudian napolok nga ay numan ko piyo potah solo dot isay komoyon inapay komoyon nga ihati iya okay. Tapa nu tina nu tahun nu surupu nu kinarahingan nu iya kumadia okon kay siyo ikuo iyolo nga iya jadi inapahit menguramatil molohing nu nga akon kay siyo akon kay kuo akon kay iyolo nga iya okay? Iya ralan ako po siya na tulun ihati ki miya galit ramat nagimati tulun na suway dat kadang-kadang tiya dila ako ni kainsanan ki miya galit ramat nagitulun na suway molahing dati ko ihati idohod o kito kadang-kadang opurimanan ko tiya di miya gal ko sakirad ihati imolahing ki iyo kayo na pait alam bata ka uli mungkin dat okito hindi huramat la o pasik kaswabon nga o sunong kaswabon ka mumanggi molahing nga miyagalo ko dahil ito pa ko molahing ino pa ucapan dat o sunong kaswabon nga o intabinto bisan taon ito pa ko kasari gya kararanghan nga miyagal didit hadi o ramat tu itinupugyat mo borosot osanong kaswabon ti nga iso tanda dat kauramatan no bari bagi nga sakira na pod mamanaw iti molahing dati dat hingga karubaan po dito ang tambalot yolo nagi asarod osanong kaswabon ni gaman ka ako na po kayo di nga bah ka ako na po di nga hingga ngayon no ka tok kukurday gaman ka nga ihati nagiit sebagai tanganak yodit
ajarang to kay matitid ki. Miya gali di wokon nagi oramat. Nga no kadhilo iya ayahmu, ibumu, surupu no, kinorohingan no, iya, kumadia. Iya di mo tiri. Nga, ay, itinapagyandat, asan ang kusabon diti hom, ako, ni kapi ako papakitad, kaahuramat, ako na mga boras mo. Nga, ay, kangis, kangis ki. Oke, jadi naray tanda hilo, lanjut umurmu. Itanah da pinatahak ke kinorohingan kumadia. Pengukuro lo kamu da tanah da pinatahak lo. Iti pamagunan pinatahaki kinorohingan kumadati. Kamu na pa nga anaruhot umur dati dahil iti pamagunan. Ngon na pamati di imbulaya ilo ki it komanda tulundat manto kay direct ina po ang niba apo mamagun huramat molohing manu ko napad anaru hasurupo no huramato no molohing ilo na pina boras at kinarahingan manu ko napad manu pod susway borsilam manu ko napad anganari umuray ganganak uramato no ko molohing ka kumon na po nga ato ko na po uramato molohing ini ba ni kinarahingan na po mamagun dati ano uramat molohing jadi iri pagid wakan na po katumbayaan ki patasalon na tumadilat uramat molohing dati nga patapat po kapayam iya din lagi nakura to harap katumbayaan dat minoboras katumbayaan daw wakon maboras at ilo na pa suruga nga isiriba daga kadumolahing nakura Keluaran 20 ayat 12 minoboras dat auramat to kan pamolahing an harus surupo dati tanah yang nukadilo diberikan Tuhan hingga tanah pinatah kinoringan ti pamagunan tahakon kinorahingan kumadati dendo hingga pakago tanah dat pinatahak suruga tanah patahakon kinorahingan tu pongoyon to kadilo hingga kago tanah dat tahakon kinorahingan pamagunan dawago tahakon kinorahingan kumadati kamon na po nga isay na po aura matumolahing panampurasim ipapanganak ko dito ko isay na po aura matumolahing jangan harap salamat ilo na pumati tanah dat kumuan nilo nga iti tanad ti pamagunan nga tanay suruga nga tanay dat tahakon na ginarahingan tahakon no bari pongoyan pagi pamagunan dawago hinggi pamagunan dawago hiti pamagunan da dendo hiti katutukan toko nga iwaguhan ilan na patajok dati nga laid muwago jadi kamon datid laid iti pamagunan da dendo nga iwaguhan da kinarahingan hiti to kay kasari nga susway na kababayuhan ki jadi isay no pay among uramat tumulohing kada harap po kasuangot suruga kada kaharap kasuang pamagunan dawago tu naboras sa hila dat mano ko napad anaro umur no huramata no molohing wah jadi isaya huramat molohing I will go kama huramat molohing jadi kono ko idembo kon katumbayan na surga di telapak kaki ibu dati nga iya di telapak kaki ayah dan ibu mang dati kadad ini molohing kakusay huramatan ko duduo nga huramatan kamon po nga
kasukup kopi yo mati tidak itu surga di telapak kaki ayah dan ibu. Akan ke ibu no. Akan apa ahura matumulahing. Mati anarupa memagundati oi ki. Tanah yang diberikan Allah. Mungkin det hiti pemagunan dondo, pemagunan kagu tanah ingairi. Jadi taubat taubat kada kamad atau kana horama tumolohin isay do koy harot pigagalan no molohin nga timpudan do pidamay damay man tadagi ay so pakayaan to kotti haro hipin ni ang itan ako di bolio koy tina do koyo pidamay kama I will go nakamad dun do tino mangano kono kasiwatan kasuwab mangano kasiwatan dat mahirikot midamay ko. Sa kirapihad, kasap ko no po, ipay mo lahing no nakasala. Nga, ginawa no mga sumap. May na po pakiampun. Mangampun ka amoy siya, paduli, iri urusan ni siya. Ino po himanta ko nga, nakajalan no dati, di ada urusan do iri. Bah, ming hali-hali, right ko ilotina. Iyolo na pulo nga no kadido malayo bertarung nyawa. Iyo kayo hit harasawo. Ino po hit bujang po nga galitong pinay Melbourne gi. May pay bujang po mangiping-ipim na gila gi. Nga iyo kayo harasawo ino kombaldat pinabanar dodokutur may suang ka paganakan labor room pagaganakan kukurata kita dako mingirak kasi magasuso ko aramayan ko pingkuro tok iyo po di matay iyo nga kumbala nga siumbali mo daw may kukuro madi ko piyo maganak nga mada ako madi ho maganak mano to ko kita maganak nga mada to ko ihati maganak imisasawo itongondo idi nga mada edad iyo maganak milono pa di ko say maganak ide ko say suhon delod di nga no kadi di ko say nga mada idi iyo maganak kumpom magyano itongondo maganak nga milo na pamadam ide itondo di nga ginawa na padadelom mada edad iya maganak milo na pod ikusay maganak ikusay adil no po tanak ko pagulo ba itondo lah maganak tanak ko maduo iya ano maganak ko bay no milan pa dadi tiyadim iya dadi digi anak kedua ikusay maganak tanak ko talo itandu tanak kaapat kusay aduy anak ko iya di na pa dadi pagaganak tok kulam it sa pioramat tapakanto dagi ay so ni kamo na magadada tu kapuriman gaduad pengkukurot ko yung garitan iti maganak iti tanga kusay kada kailo na mangansit masti dat mamagampi gadi karuhanggi dat sangkuro gadi tu dipondelo maganak pero tanak do kayo hari ko tat duo na hopod ka isay ko ta duo na hopod tanak jadi kumuyan dat tok dipon tilo maganak nilo agat no mato dati mintong nga agat ka piyo mati kapuriman andelo tumaganak suway po himan pigiso man tabukan no boribo tabukan no po miyaw dat maga papaanak tok no kanda di kusay
mada hunut ko kito aku no poraha nga ada naku ka kon muti ko osono ng lumaganaki lagi sorohon no gidati audipon no kago nga ilo no pumaganak ilom okon kamila sorry tawon suway mati ikamon da sorry tawon it borosan dati ki suway tapurimanan iya diri bo paing kuro piahat kapurimanan dilo nga inapohit boros dati isarita dati nga ay korikot ti kapurimanan dilo jadi puji Tuhan kumalo kongonduan tu ang kuat dilo ang kuat dilo hali piad piro-piro tanak nga tuk kuat kasari no borosat ilo do po kongonduan piagalan kakusay nga otagui kakusay hali piad impiro ilo minaganak nga otagui ko tong kusay lobi padadid ikusay maganak induo ko tagoy matudalo tongon dud kusay no maganak jadi itong kusay ngay kadaadat kailon di mongon sit nga isukungan do kayo kumad karuha nga perlu daro lobi padid kada na did mi pagi humbit kumatalu kayu tiga kada na artyo di sangkura tu dipon delo au dipon podi kagu ngon gidi kagu tampuro na ko ako posyon ay banda katara ka pilo mga sitilo ini karate ako karate lah jadi mentakot tina dati ka daw ilo nga mantad ko hinohet tina dati yati no pangano nga susu ti pamagunan hino toko ino po hit taburus dati ti sayra no pod nakagayo toko no nga sukod toko paingkuro toko no nga sukod isay pinapagayo dati tapot tagi kinarahingan at pinapagayo dati nga ino pamahit ralan de kinarahingan pinapagayo dati nga maya ilo molohing dati okon kamaya da tulon da suway mantadilot pinawayaan na pod gagompi de kinarahingan kumadatid ginumayo ilo molohing jadi nga ailan ko good boy good girl nga iti guru piti mo ailan ko good boy good girl nga ito kay ramat nga ito kay molohing nga haron na pa'y ipagilitan datid ramat to molohing gompi do molohing tokoy I will go to kanakamahi akod na po ka iyolo takay mati na nga sukod lobi pandad ikaluarga kano sandiri puri mo na nuno po mantad ka po ng tiyanon na susuhi tanak no intangan nuno po tanak no iya dinay tinanod pinapagayo dia tidak kira di kusay kay tando iya dinay lad ragang paingkuri tanak karagang harohid asusum panangkus amo apa ngay kokito kamuyundet lebih kurang kat piro dua tulan kah kokito no gigi ino po kataadan na di nga iti sebagai molohing simbongalon na tanak ay kokito tu kasususugya nga insanta daw sigog ka na pod intong dia itanak pangirak ya to agayo no mo ti ginaw ko kita ti digi iya nga kay rakisiyo ka ko kito anta kandit pinagayo to ko dumulahing ilo ka daw nga paingkuro na pay kataadan dati det kumatang anak dati
iya di na ilad atau audit antakan da pinapagaya dati. Intong de tanak ko insan kasuabon gi kangi sisiyo. Imo lahing dati diled nga iya di no. Sunuday dati karuhangat. Ay dia senyum muka. Dia senyum. Mana di kakaondi nga kadi mintong nga to kagayo na ginawa gi. Sayra sumakit tilo tanak dati. Paingkuroh to kano pat tumongob na sumakit tilo tanak dati. Iya di na lot molahing dati da tumongob dati dilaid. Tina dati nga sayrad sumakit to ko. Iya di na ilo. Kata kay pologosan da sumakit. Bahkan dat sayra sumakit itanak nuka dati. Uhang kung nagidad iya sumakit ko sumakit tilo tanak. Iya di boros to ko gi. Molahing dati pinapagay dati nga iya di. Sayra sumakit to ko nuka diolo. Osanong nagidad. Milon no pom ilon no pada sakit tilo tanak nga patumpolihon dad hitid doho ka. Iya di not ginawa ka daw dilo di pinapagay dati. Sayra dat katay. Katay to kono ki paingkukuro dilaid. Harapimpos aiso. Nuno lampin. Lampin no pamalampin dati. Kain beri bogi. Okon ka pa kay buah. Susian kago. Kain. Itong akusay. Timpudon do. Iyati. Timpudon do ki. Iba kalot mo lahing kakusay ki. Iyo kayo hit tapa-tapa dat kamulakan do dondo. Pagatan dati muhu pakaruhang kat mengurus sila tanak. Milon ko kailo. Api ako il minsing ilo no. Kada dat mo gawin sakit ikaruhang no. Itando. Katay itanak. No kano. Ngayon po gantay timpo sila tanak nakatay ka. Iya isay ko. Isay ko dito, karuhang no suhon no. Iya no bagya. Mogon sa karuhang no. Katay itanak. Ini ko say mangurus. Takanda ito no pangay. Sudah pun doon si Tano. Isiyo mogon sok. Itanak nga karuhang mangurus. Mamagusok kerasuk ikaruhang. Nupo. Manusik kain ikaruhang. Katay na pa'y tanak. Iya na bagya mangurus. Nah. Ipapanganak matidit. Iya di. Hari matigay ko sa ito di. Kada to ko na pimbos bos. Tu tanak to ko matigari. Kon ka tanak ko suwairi tanak no. Jadi haro na poet megal ko katay. Sadanon ko pa yung kuro nga isait sa samuan muak-guak pundo. Iya nga tumay bo. Muak-guak pundo ko kita ditay tanak. Iya ang hari tay. No di mano sa samuan nga. Gali. Ya di pa kagari bo. Jadi paingkurah piya nga haroy matigya ka pa yung mikaruhang tedi. Ay sana na pa nga itando o mangurus. Sedangkan dat urusan nagid iya di. Kano ka urus. Dawlo nagidid o nga duwa talo sawo ki. Nga talo tanak. Tok koy ay gariti mati. Jadi ay ino pa idilay, ilumalaing dati, ilampin o tayan, tok, barabis manusi. Sabunan na insan, apo ay do. Ila na po tanak itay da tanganak. Iya di ka sasamu igya kagitanan mo. Yek! Wakon na po, asaro ko itang pinay, sa igar didit.
Jason Giansing ki. Katay itanek siya nga, oh ya, harodi kadalang. O kon katay pumurait nga kadalang. Roy tay kadalang, pangkandik kadalang nga osoro di tay. Sedangkan dat mamihid ko na di tay tanak ki. Indua sa buno, asingud pa kasari. Intalo sa buno, asingud po. Molohing dati dilahid pengkura nagi lampin ki. Susian. Ay, o silaw-silaw po. Suusin. So, buno na kago. Boleh jadi 2-3 kali himan buruso. Hilo nagi pasalatay nga patut tetok. Om si kau to kana lemolahing dati dilahid. Iyati pengkura. Pempos ki, pempos. Pempos. Katay tanak. Ay, ngopolo genti ayay ka. Apa na suho manusid lampin. Mamaganti nagi pempos sa ipapitam-tamon. Nga iti kaguhat. Orohyan ako mamarait lah montokot iyati da zaman do dondo. Lobi pun do tidak kira nda son tobi kita nganak tokoro mo. Ilo pempos. Sanongon nanda ko pataham. Kada dat idu ng pagarabon ko paililihon. O idu lopotan do pola sitik. Sakira patamon ni lebandar pahirin panimungan. Dit ao ngay tasu. Kagumuan no mo tidati dat o idu it lampin pempos pailihon no pogi. Ngayon nanda ditasu. Tanggayay. Uriason no ditasu. Kano pa kaya di sakira may sambayang iti kadaw nga haroy mo ti. Hilag gareja iti no pagyatumay tanganak iti nga ayla nam say rabo. Katay di lagareja. Iduo pempos. Nga inasihat mo ti diti tampinay. Kada dako nga patamod hiritong sampah da gereja it pandangan kula. Tu irin po nga bersifat pribadi bagati niya galit itibo. Milo na po hom sebagai sangulo na malahingi na kasadia muntak kitang anak katay itanak ko hinggo-hinggo iduan no pempos pasuangan no bahay polasitik kagasan o sonong-sonong sayrad korikot ti patataman no pintopot patamon. Iti na pempos sa kong nuridi. Kaumburing at tikalot na utama di mo mori si gereja. Haron ni patamo hiritong sampah. Sedangkan irin po nga bersifat pribadi. Idot pendapat lah. Miya galo lampin dat tongon do bo. Lampin do kayo. Lampin do kayo. Ako no pakarati lampin tong anum imodos kato ki. Iduon do ko pribadi no bagyari ki. Man sonong-sonongod pasadia ngay ko no. Ay cara palupusan na pintopot o kaniko sangkay lilihan. Kadang ay patamo di bawah. May parambot nga. Iri do di arambatan. Sonong miagal lo po ri. Cara palupusan miagal lo po. Hali piad ada tukang bersih gereja bah ka. Bayarani mo mari si gereja di kadati. Nga doon po pandangan irin po nga bersifat pribadi. Gompion to kono. Cara palupusan. Irdi nga po kita isa ito ko sebagai milom mangurus. Mangurus di kantakan do ti adiki. Iri na pandangan kula. Kada ako kapanganak ay nga pagid iyo kayo hot mo mori si gereja. Kaubasan ni mori si gereja di kadang-kadang hari Kamis, hari Mangkoy, hari Jumaat mo'y nagi pamorisi. Nabosaw na hit. Ukabay mo ti sampon di tong sampangat tok paginaur. Milo-milo padadid. Iduan mi pempos, lepoton bo pola sitik. Kagasay. O dia di mila-mila pati di nga
Idua no pailihad pasuang hirsuang atok. Tok susuai negari ki. Kada kagungo pasuanga dari mangkok tandas. Sumbat. Jadi intangan no pedati idi laid haray komitmen lampin laid omwago di pokok itu letajuk ki. Idi laid manusipem ko lampin. Takay kasap haro di lepempos idong kawago. Haray kasari komitmen dati. Sonongon dati at palupusan. Okay? Ay, hinggo na dirid na hawan na ditugarang. Jadi, suway ka sumakit, nuno. Ilang malahing dati, berusaha mo na tas napapasikul dati. Iyo kayuhit ang alumis sa karaja. Nam alumis nga, napakaraja bo, tidak kira nuno karaja ki. Nakura to nakano kon da karaja. At tapot, naging usaha da kayo, iyo kaw sinumikul. Nga isay pinapagayo da kayo. Isay minamogampi da ko antakan diragang. Isay mangigit da ko may rumah sakit. Isay pinapakan da kayo. Isay pinapasikul da ko hila sikularan da. Tapos dagid iya minanata sinumikul nga nakakawas sama di sikul no. Inapay sikularan da po terpaksa kano bergantung molohing ki. Jadi nakakawas sikul o lumis karaja. Ako na po kumanta do gompi do molohing. Ako'y nakarikat tahir di. Nakurato sera na di kakawas sikul o lumis karaja. Di mo maduli molohing. Nuno takadit di nuno di kaulun ki. Lobi po dit iti numati kago cabaran lah kasawo to kono di ikaruhang no nga rohyan ni malahing no hirih no di dot tok iya di nga simpangan di tumanod ka di boras malahing no ko tumanod ka di ginawa no dat mamagampid di malahing ko tumanod ka di boras sa sawa no pangkura diri tiya di subuh-subuh ka di sawa katay ka kita la ayatilo ka sangulun na po tidak kira kusay ko tando monong kiad di malahing daw misi sa di sawa daw papatilambos ako pa siya daw ako katay ka kita la ayatilo ka pangkura gyadi ka piyari ki ihati sebagai tanganak jujur lah ki orohyan to ko dot sayra na pakasawo nga mila na pom iya na hiriwala ikaluarga no jujur monopot ki iya di day korohyan sa kirad intangan to kalau boras kitab nga iya di monongkiad molohing tumongkiad korohyan dati nga iyo di nga right na pa di lumamogang pangkura di tok ilok mo ti kapi agat mamagampi lumalahing gat lumahing jadi kakangay di tunturo montok tina tidak kira tina ko itapa iya hay no pumatitis sebagai tanganak apia ko boros apia ko lombus nga haro na ginawa orohyan na painsusuay sera dat lebih pun da kikaruhang kitanganak nakuro mangilag ta kuno daga di masaalad iswang dat keluarga mentakit molohing dat painsungku patanganak tay ko pinasungku ko tanganak tok goyo nakamada ko tun sikaw goyo na da ko tun sikaw dit kumadi tanganak tu
ay nuridi kapusahan dia lo dat papasungku do kayo. Teko mion miampay do kayo. Ako ni mati ka mo makirarayaw ako tit paingin dat miampay molohing. Ako kayo dito gantangin akon sa walay. Jadi montak do kayo it paingin it angat tina angat apa paingin miampay tanak. Tuk gayon do ko tun si ko latanganak. Ako na po ko papayan teka miyan nila miyampay do kayo. Isay po karuhang do kayo. Mamanaw po nga asusa. Mogonsok po nga asusa. May popanso nga asusa. Jadi mantad ko ay pinasungko ko lutanganak. Pasungkuan ko teka sumungko ilo do ko. O biyan ngay ko mogonsok. Mamamari si walay. Jadi gayon udah kau tuh si kau letang anak. Ihati sebagai tanganak. Kau kita tak kena lemolahing. Naruan tak kena pemusarahan. Insan tada sumanu iya di. Iya lah tak mati. Tak kena ndo kasonsog. Kadang-kadang kot ipahit nuridi pemusarahan nga. Nadi atantu-tantu ki. Boros. Hari mo tigay mo lahing inaretan dati di go luri bo. Hari ti mo lahing galumahing gadi nga gigi na kacariwit. Gigi na at maki daw. Sorohon na dati lumahing takan po. Iya di takan mati. Sorohon na dati lumahing takan po. Iya di takan no. Tanganak kahilasado. Panginginsok. Iya kayo ganganak na sadu. Kau kita lemolahing. Dahat tampinati nga maging sadu hay. Nga iya ti ta kadati magyum kapasian ki. Nga paingkurap iya. Sarhan na da kayo. Ihino nga sadu. Kau kita lemolahing da ko cariwit. Kau korangod kacariwitan di siya mimbalang asbeng kampeng kau mogod togod. Nga sorhon na dako insan tadaw nga iya di ta kay mati lumahing ta kay. Nagiit pamuhandaman dati do hilo. Iya ti do lumahing ga sumano. Sa guluanan man ta dati mamusaraw. Haray nang kulatang anak kulad papasungko do lumahing ako kamo. Mantad ko, paingin ko miyampay molahing, tidak kira pinasungkuno ka, painsungko ka diyo Sa guluanan man, tadati mo musaraw, lumahing ako na patihom, pasungkuhan ako latang anak ko, pasusuayan ako. Paingkuro, iya kawin na pa lumahingam, hingga karahan ako, painsungko ko tanganak ko, painsusuay. Kano panda ka sonsog, intan na pala malahing no. Sumakit. Pengkura sumakit. Sudah pun molahing sumakit tagi kago. Lumahing ka na po kago, iya di ka sumakit, di lumahing pengkura ka ginawaan no. Suho ni sawo, milak ko mo yun. Iya pohot, mangurus. Iya amoy patad rumah sakit, mangandad rumah sakit, may tubat. Sorohon na dati ganganak, lumahing ta kumati, iya di ta kumati. Sa guluanan man ta dati mo boros. Isay na madi mo may patad dati rumah sakit ta kago ka. Paingkuro lumalahing dati, iya di ta ka namati. Hara talu tanak no, apat tanak no. Intang-intangan no nohom isay na hit. Mamagampi di ada semua no. Tok. Sa guluanan man tada ka ma. Ito nga bujang. Panansawo ko na kamad. Isay mo magampi da ko kago. Iso man tadi kalabihan naman ang sawo. Isay mo magampi da kago. Iri mo tiri. John Matajem mo na didila rumah orang tua-tua. Mo na didila gi. Aisa naralandat sa kira na po Aisa maduli. Tok, may na di rumah orang tua.
ilo dahem molohing nga manu na po may rumah orang tua ang pongo yon hidadahay o kani ka amo magampi nga suway bagati molohing iti bo agu mo ika ginawaan ki orahan man ang kiyang balot agu mo nga sakira na pod mumbal pombalo ni dadahay o kani ka amo magampi nga ire na pada karahian de lumil umbalan ta kay da pombal nga adoya ako ihila rumah orang tua edi nga ako ni kasuka-suka mo na rimod isay may suwang uruan tamod kay manguhatat pero tanak no isay dia ati ngayaman pero tanak no hopod ka nakura tu foto dan ka dila diti nakura tu foto dan ka diti rumah orang tua ka kay ati ngayaman da uhatan ti digi ngano na foto da uhata ka natamuramah ka dit pagaway pero ko magyadi-adi hopod di ay nakura tu hopod kawam ngan pota dalat tapa nu diti kay ati ngayaman uhatan ti di ang sibuk na dihay kumaraja paingkurelad pinapagayo dia ay lo asibuk ay so napakayaan dati okay. Jadi montok do kayo tanganak hinasado ko isomok ita apo somolahing tok sarho nakamoda ko dia ko nga lumohing mati akaw no po apo somolahing buli jadi iyo kayo him nga ay pusohon na tanganak sumano nah bah iyo kayo haro masaalam yan pa'y molahing nakopi gogol pero na taon na nakopi boros taubat ka ma ngay rikot makiampun mano pa'y miagali di Yusuf miampun miyang pa'y ditong pinedaw min Yusuf kadi LDN san ditino jadi pa'y kuroh piyahot kacarit LD Liberty o bingkaus cariwit iya ti kago nga iya dito kan mati kadang-kadang ata kay tamodan ilo di nga ito mamodat di nga iri ni ti kolahing iri mo ilo tanganak dati gumayo umbalan to kunod mendidik diulo mangahak diulo dot ilo na pa nga opuso molohing iso no po cara popokitod supaya ila tanganak o puso molohing mintang nilad pamumusaw dati kumadi molohing dati ato ko na po o puso molohing dati paingkuro la tanak dati o puso dati kago kanako kayo diri di makapiri jadi hara kago lati sa lobo miagal ka ila sumakit ki itino pa nga pandangan pribadi ko lah. Sera na pa sumakit ila molahing dati. Ina pa patut wajar na mangurus nga iyati sebagai tanganak. Milo nagidati kamoyan dat imanangaki mangurus it tapak dati te katina dati. Milohi ay si masalah. Ang goris pemangku yun nga pandangan pribadi ko na mati kada ko katagod milohi nga sakira na pod lumohingi molahing dati itanak dati mangurus kamano pa nga ina pa mangurus si di nga imanangaki sorohon nad isay mangurus dia lumohing ko kon katulon da suway itanak no kamano pa nga suhuan na pa dati imanangakid mangurus imanangaki tayo kay mga nangodu da mangurus si boliaw dati. Ada boliaw lo. Molohing takono po, ikasari tanak dati mangurus dati. Jadi iripay kamuyan ko dari segi wajar, dari segi logik. Ina pa'y mangurus si molohing dati nga iyati, tanganak. Akon kay manangaki, akon kay manongodu. Tu, ina pa'y manangaki manongodu suhuan. Molohing takono, iya lo, ikasari mangurus dati. Adabol iya lo. Adabol hindi lo mangurus. Nga, haron, ibagay keluarga dot. Ako yung mati papasala ti iboras ko na tomod. Haron, nagi keluarga dot mga keputusan. Tentuan di lo isay mangurus si molohing. Anuan da ilawon.
Ya di nga alumisi bo. Anuan ilaun. Nga iyo iyo no pasuhon dati adi ki. Contoh lah. Tentuan takad isiya man tamang iboliyaw. Anuan takad ilaun. Ilaun na pakianuan ko sa kurang-kurang 1,000. Tok kon ka sanang man tamang malahing. Agat po ngay sa kirumano kibito ki. Ikacachariwit. Asanang po chariwit ta tanganak ko malahing. Tokoy. 1,000 nga mamusaraw ko po sa kirad iha suhon. Jadi agumo bagi acara agumo iya kaundo nga agumo nawayaan. Agumo iralan pengkura sara dot mantamong ki. Tentuan da kayo anuan ilawn dako no pataylan. Nga dari segi wajar ino pa'y mamiara di mulai nga ini tanak. Kon kay manangaki. Wajar. Lumahing tako mamiara ikagwi tanak dati. Adabol nun dayo lo. Miyagal ka harakaguhit. Balas binti na pwede nga yati bo. Mantad ko tanganak to ko na susu pinagayo to ko di mulahing. Paganak to ko no di. Ino pa'y minantamong. Ikagwi mulahing dati. Nadabol yun lo. Pinapagayo ko dati. Paganak to ko. Tama ngayon nakagudi lo itanak dati. Kumuna po nga nadabol yun lo. Jadi ila tanganak dati nga. Sa kiro na po di. Suhon dati mantamang imulahing. Mulahing dati. Takihon te kataduan di lo. Lumahing to ko no. Iyo lo, ikago man tamong dati. Iyo lo nga adabol. Jadi iri pagi kemuan ko wajar. Wajar mo ti. Wajar iti tanganak mangurus mulahing. Kon kay manangaki, kon kay manangadu. Nga, tumano, diga perundingan da kauri mo. Sakira na po tantuan da kaud isiyop suhuan dati mangurus. Ina pa panuan kum anuan mo tid ilawn. Iyo na pa suhuan, 1,000 nga ako ikakon. Milo na po 2,000. 3,000. Tok, akad mati ko osonong. Maging sadu to ko. Man na pungutay. Kay 100 1 bulan. Hara akakon. Ino pa'y amagakon, irisuhon may pantamong. Hingga uhang no. Iya ang may pantamong ko, mambayar ka 100. Tok agayo mati ko baling kahangan nila dilagi. Ang misuway matiit ay magisusuway kinayon. Suway na dit painsado kam it painsungko ka di malahing. Misuway. Okay? Jadi paingkura hilam minamogampi dati mantadi tanak. Gisab ng kagayo ng kano to kakaraja na kasikula nga kawas. Sigog ka na gidi nga tongkiad to ko diyo okay? Kadang-kadang kot iyo mamusoro ko na ni. Tok ako kuro na madilat tanakil kagayo ng dohom. Oso nang karaja tumongkiad. Isay po di mo magampi dohati idingat dohata soro la. Tok kay. Agayo man ti kabaling kahangan ki. Nga gagompi dati kumamulahing iso tanda dati da hormat kumadilo. Ampo mana dati soro paingkura takod manahakot contoh momogampi mulahing. Paingkura takod mendidik ila tanganak dati da momogampi dati da sumano. Isa no pa cara papakita toko dat iati nga ogampi la mulahing. Kada ponos sol ano ogampi at tanak no dia da lumahing kad kana ya ogampi mulahing no dondo. Ilo na lo bo. Bah. Nga siyaw dat naka ano asa nangit naritan dati nga ilo no matilo.
Di? Iati no patihom ilomolahing, iati no pati nga wago ilomolahing laid. Orika tapatimpo, iati nanda hilo laid. Ino pa'y wago nga ilatanganak dati. Haray na kung ila na patanganak dati nga kano pa ila da papatilang musat ligasi. Miyagal dati, imo magampi malahing dati. Jadi doon do, tako na papakita kumadi lo. Dot iati na po nga manudok pa yung kukurad o gampi tako lumalahing. May dot ilo da kago nga iyo na dati mamagampi dati sendiri. Iya, tinapadim uhang ko nagidid apatay damon. Uhang ko nagidid apatay ako po kalahing kay. Iya, di nga abuli say. Abuli nagitid di ba nga kadama nga ikiras. Okay? Mamusa raw na hom. Karikat pa dan natid 60. 60 ng patayon ako no pakinarahingan ng hingga na po ka. Tu mada ako mangudipan nila tanganak. Oh. Suwain mo tirigi. Mungkin na doon daw kaboras tako. Kaboras tako. O sihat ako pag ya. Ako mangudi pa nila tanganak ko kago kadati. Tapos tagitir di nga lumahing ka na pumatid di. Ako na kasarot tir di. Nyanyok na gya. Paingkura ko pa amano sa ila tanganak at nyanyok ko na di. Na di kapanaw. Paingkuro po, tapaksa no di kasari itang anak mong ruski. Jadi agum mo nulat iman-imanon cadangan-cadangan nga kadang imatid inapay awayan natin di nga akon kami galit osaro dati. Suhay mo tiri. Iro miya gali rukit noray tandat no ka. Hilo o katompon ka. Tampon na di ka piya nga suhay kinatutukan. Okay? Jadi, kung sikaw dat gagampi, kung sikaw gagampi ilamalahing dati, gisa mo na nga kagayo toko, timpo doon daw. Okay? Inapaday kalansanan dati nga, o nga sihat-sihat dayo lo. Tu seraan po lumahing nga iti no panasakit at kauro ko piyo. Lumahing itin malahing dati ila panasakit at kauro. Kada borosod ila malahing iyati sa bagay itang mulok. Sumakit ako no po dipon. O inggorit. Jadi nga sihat-sihat. Ay manta ko pa di pat pukula na mo di ay manta ko pa pati lambuso iso nagi ayat dati ay ayat kumoduo 1 Yohanes 3 ayat 20 apat po ayat 1 Yohanes suti at tanganak ko bay no. Jadi isay daw ko hit may karajam. Ikaw na pa karaja gi. Magogonsok ko gi kati na di elda indro hilatin. 1 Yohanes 3 ayat 20. Ay. Isyo. Nakontakil ayat ko. Ayat 18. Mantakan pa katupay puna ilat. Din ayat 15. Okay? Ayat 15. Maniki da patulun it aratan da tampinay daw nga sangulun at mamatay tulun. Ay landa kayo dat
ay so mati sangulo ni mamatay it kanu do kaposyon dot paingampus iswanggot kaposyon tinandaw. Oke. Jadi itu napa nga karaitot tampinay. Nakura tunay borosad iti napat membenci datang pinay nga pembunuh manusia. Saruhan na po dati ikain. Mantad ko benci ikain di Habel. Pinatay siya. Numandi borasa dah itidat. Monikid dapat tulun dit aratan datang pinay daw nga sangulo na mamamatay. Ailan na dakod sangulo na pamamamatay. Ano mo ti asalamat. Nakurma dila tu binara sa tila. Isa na pakapagalan nga miyagal na di kain. Benci isyo di Habil. Giisang mo pinatay di siyo. Sakira piad ato ko mamatay secara fisikal. Nga ino ko'y ginawa dati ki benci. Bonci na po, gisambot manguyungay ko na tampinay no. Ari tiyo di. Mantad ka bonci. Manguyong da tampinay. Tokoy agay no mati kabungahan nila tilo. Sayra na pod haratit. No gadi bonci da dusunay. Aratan ka. Sayra na pod haratit bonci da iginawan no. Ano mati oso nang iri. Sayra na pod megal ko iso tinimungan ko okay? Magyambalot. Kori ko tit karatan no. Ikaboncian no. Mirag rumag na pamudno di. Murumag na pamudno. Mantad ko mirak-kira ko bo. Kori kati kaboncian no mini among. Sumimban na paturas no. Kasimban na turas o kano pa ko tumilambos ka diri nga magidu ko. Tumilambos ka diri nga mentaresa pa di boras. O kano pa ka mentaresa boras manindir ka na di. Manindir ka na ditulon ki. Iya di na pa kababayuhan no. Paingkura di sebagai sangulon pananod da kinarahingan. Ginawa no. Napanudot karatan, kaboncian. Haro pa dilisi. Ay so nalisid iginaw. Ila pagid ila napat banci, kaboncian. Dia banci ba ito? Kaboncian. Agayo na pa bonci nud iswa nga ginaw nga. Ay so nalalisi. Kausa na panday bonci. Irin na manguyong nga ito katampinay. Ano matilo ito? Nukadilo. Bonci na po, pambuno manusia. Nakura to pambuno. O kano ko, ina po, bunuhan ko pwede nga iyati, isandiri mo. Ipatayon ko pwede dati. Sayra na po, bonci, aratan na po ginaw, no? Paingkura ko po, lumisih da kinarahingan. Iswang dat, tilambusat ako. Ayat 16, paingka naging nailaan dati alisi di Jesus, isiyon na po nga pinapatahakot kaposyon daw, mentok dati. Mantadi di, iyati ka daw nga wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Tok, agat mo tidilo, wajib tekod menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kemudian po nga, iyati na padala nga, mongobi. Hidup mati, harap pa yung masaala nga, langkamayat saya dulu kan. Hari mo manggit ang Pinay no, langkamayat saya dulu kan no. Yun lo, nakanto lo, Miagal no di Yesus sendiri, hali piad benci o tulun di siyo, inapailisih di siyo nga ay napisok. Bahkan dia mati untuk orang yang menikam dia.
Jadi hati nga iyo kakadadil lo. Ako naman ko kakaka nga iyo dadil lo. Hati nga wajib, patut, harus nuka menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kemudian pula nga inapahit ikatan keluarga dahilo nga haro. Tumagak. Ayat 17. Isaino po harata pemagunan kakito datang pinay daw akurangan nga monompon do ginawa daw mantad di tampinay daw paingkuro na kulisi da kinorohingan dat haro kasarid tinanid ditulun. Jadi sekiranya pod banci tako da tulun sa pitulun paingkuro ka pa lumisik kinorohingan. Sedangkan da ino pa itulun di nga akito. Piagalan ta kana pa di kinorohingan tu akito. Paingkuro ka lumisid dit okito. Sedangkan da okito nga to kay kolisihan. Paingkura to ka lumisi harot saranan dahil tanak-tanakku kanaw na lumisi okon ka miyampay boros dila nga miyampay miyagap miyampay nagidat kaboboyhon dati isuang dat kebenaran tokay. Kamoy na po ila na po at ay menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Haro po to di kapitian di BJR Jos. Haro po to di kapitulun dati di. Isain ako ilo hiti group DM mo haro hi. Hoyo. Nga sekurang-kurangnya nunu sekurang-kurangnya di ayat 18. Lumisih toko bagal na pod itit dila dati iti boros dati. Nuka miyampay na gid perbuatan kebenaran. Ajarang ibuganda ko piyahit menuntut nyawa ganti nyawa bo. Nga nay mantad sa guluaned ilo na boros kaboborosan dati. Sa kurang-kurang ilo na po. Ilo kaboborosan dati Tokay. Ino pa'y cabaran da agaya hila ki. Elda insui nga. Paingkuro to ka lumisi di tampinay dat olisi dati. Ilo awagat ilo. Sekira na pod lumisi to ka tampinay dati isiyong olisi. Tok ay si masala. Nga orikot doon di agat. Paingkuro ka lumisi tampinay no. Ay siya lumisi dia. Mangugadi siya dia. Manguyong. Paingyan kad hirit tanas siya. Uyungan toko. Paingkura ka lumisih di siya. Tiyadi. Tay ko, paingkura to ka lumisid. Paingyan to kad hiri walay tampinay. Sigagam uyungan. Paingkura hara lisih no. Ilo nilot ang agat ilot tilo. Agat. Iati milo hida. Nga sairaan pa kawaya di ilo na cabaran-cabaran dat iswang piad lumisi. Yesus sendiri paingkura hisiad lumisi dati antakan dat ko po nakatobat. Bahkan itulun nga mangumang-umang di siya antakan idi. Ngano kasi punay nilo aylo kay lomnulo pabuhatan daw kanagisiyo ki. Tao kay agat ni matino oy. Nga inapay kasabon na ba na uli karna tina at naritan dati. Sa kurang-kurangnya dat gompi to ko pala tina tapa. Paling kurang. Mantak ba na paguluhan ayo lo lah. Kumunda agat ni mati ki. Oke, ayat ke-50. Matius 5 ayat 21-22. Amilo nadala ayat pelajaran nanti kasaban lo baino ko. Nga ato ko po ko ngay lohadid Matius 5.
May tako pa ukabait 1 Timoteus 5 ayat 8. Paggungo man ko di ayat tabay nagi. 1 Timoteus 5 ayat 8. Nga haron na po sa ngulunit mamagompi dat kamanakon daw, apalagi sa isi rumanya, ino pa itulo ni di nga murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ngonta ka di pa kay ta ila molahing. Isayla sa isi rumanya. Molahing. Ibu bapa. Tina tapa. Ata ka na po mamagampi diyo murtad. Inabura sa murtad. Nakurto ray tanda tulundat surga itu dibawa telapak kaki ibu bapa. Ibu bapa kadati ki akon ka ibu no. Ibu bapa. Nukad hilad Timoteus. Isay no pa'y amo mo gampi dat kamanakon apalagi sa isi rumanya. Ino pa'y tulun di nga murtad. O sanong wagi tidak beriman ko iberiman dat iya dihet perbuatan. Jadi borasan na pa dati dat ilan po sa isi rumanya. Painsuang alam mo lahingay. I will go ta kada kama. Isuang pag yung pinayan nga milan po maisa no piyogitan. Tok. Haroh padahal dengan na dati imula di 1 Timoteus 4 di timpunan. Nga numaruhin ako piyagi. Nga na pa di kagulat di ay panamarasan na suwe pasalot ay saudara-saudara. Haroy kasari ki. Nga tumpuan na pa dati iti molohing na bay no. Tina tapa. Ato ka na po mamagampi. Kamu yan na murtad to kumuti. Okay, ayat kalimpupusan, Matius 5 ayat 21. Nakarangaw tako dat boros kumad koduan dati kada pamatay isay mamatay patutot hukuman ia dihinarangaw dati ayat 22 nga boros di Jesus mo boros ako kumado kayo manikid da pay tulun dat otogod kumat tampinay daw nga patut to hukuman. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Isay na po'y maboros sa tampinay daw kafir nga igitan daw may makama agama. Isay na po'y maboros sa jahil harus diserakan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tok. Ay sa ipiswayan nila bonci o marah. Bonci kapag hindi nga otogod ka siya. Otogod kapag siya, di nga bonci ka siya. Kumano ba nga ay, minsan ilat ikamunat ako dan saya, ilat bonci marah ilat bagi. Wah, pengkuro. Makin din o kadon dati nga, makin do agat. Tingkadan to kono gidi lo magatagat di ino po hit naretan di zaman Musa teka perjanjian lama nga isay no po mamatay no kadilo ayat 21 man hukumay may no di kagu iwaguhay ki binaras di Jesus sa hiti isay no patumogod patut hukuman. Isay no po hit mo borsat kapir nga igitan may makamaagama. Isay no po mo borsat jahil no gelo jahil ilo eh. Ilo dat ako po nari katot mangimbulay lo jahil. Harus diserahkan ke dalam neraka. Imbulayan to kalau jahil lo kago ki isay do koy harot ay nota tay ko
panamarasan karay ti lo jahil lo manda ko PM do tu aku pun kay mulai lo jahil nga nuno malo tu binoroset ti lombuso no pod poswangan do narakad haron no maboros sa jahil ka tumugod hukuman maboros sa kapir porikotan dalam baga gereja nga maboros sa pod jahil nuno dila tu iya di aisa no pertimbangan poswangan no panaraka ka tukom ay kung adi bodoh jahil bodoh basug kada to kana ka paboros sa bodoh. Jadi ngano pa di pasunsurian ng takakago ti pelajaran di pira-pira tadaw di nakatalib iyati no pa di tinga nangopuan su toko nangabaptis toko tulun nga toko wago isu ang rohani ilo na padadit nulo mamatay ilo mimborosot ilo benci tumugod kaboboroson dati ilo nadalat tulun-tulun dawago iwaguhan dati ki ilo nadala I will go nga dati lo rupanya agat ti pamadi lo ki agat pia pengkura pia nga sakiran pod suman di toko kumakin orahingan ina pa ilansanan dati nga anu tokod monalibamban nilo kagaton ngay isuang kataguangan dati ay sana lansanan dati sakiran pod ay mantad ko tinan dati sendiri ginawa dati sendiri dat mumbal to mingkakat mongigit ilot konto togod dati ilot karatan dati kumatulun agat no lo nga sondi to kuno kumakin orahingan isiyo no hit lansanan dati mo idod iyati na po nga kano to ko dat mongigit ilot mamusos sila kaboboyhon at miyagal nga ilo. Ilo, intangan na po kape dati imbulayan kape ho. Ilo na lo buwa-buwa ro. Di apatot dati na po yung talangon. Okay? Man dati igitay. Harado yung kita ko banci tapi rindu. Okay? Banci tapi rindu. Irini kamundat jauh bau bunga, dekat bau tahi. Kapin semua kagingnya miangar. Minsa do sa pilangan. Ngayon misisinta na dito bagi. Manilat misisinta kagula. Siyaw to atok anaw di bay no. 622. Kung sikaw to pati lambo si kasarid 398 to ko di kaswabo na bay no. Halip yan nakalalo na natimpo. Nga insan pod sanong tadaw tina kumad ang tina main na dati pungusarad pa yung kukurohot ralan tokod tumilambos at mamagampi dilo yung ganoratian dati iyati nga miyagalo dilo da sumanok Magsusuay katapurimanan Toriri mo Dato sinuan Kadakatong Haroson lihon Haroson lihon Nong kitang balut Yesus kasasarit korong mamori Ay
ko iwan sinunod kada katong Jesus na sondihon. Kanong misisa to kad isong samayang. Kinorengan isong kerjaan surga. Konsi ko dok sobo na bayan na tu insan pun nakawaya yahay dot karaitat lisi sapit lisi montokot tampinay molohing om nagi montok dia sendiri. Agumo ka baling kahangan dahay aga to kapurimanan dahay mantad ko kataguang itit kantakan pemagunan karay to keluarga molohing nga tumbayan ni haydat mantana pangahakan no haro kasariot ay ralan da haydat tumaguang o insana ni kantakan ito tadaw do bay no so boniti sumambayang dahay montok ko insana na tina dahay ikanu minomogampi dahay gisomdot mantato koro gisomutang agayo sumambayang ni haydat olidas dat kaposin diolo milo dailod ang tood mamarayo ko sa dia yahay sebagai tanganak nga agumuot kompuong dahay dot mamagampi diolo nga sontob na padiralan dumilog noon upano yahay tumaguang may nuno na pohot kantakan diolo nga milo dahay pagihupan dato mimbaba berkatay pagindalanon dahay datadaw do bayno may nununo po ay rikotan dahay nga kasari yahay do pansandi kumadi tinasamayang dahay iso ngaran ni Tuhan Yesus. Amen. Kay kung sikaw pinapagyampayan dati hinako po kasonong tadaw hari Isnin di bay na ki. Kapirubat ako do kaswaban na swap.